none ubu rero iriya miryango irakize, bafite gusa umuryango wo guca muri Kamanyu wo muri Kavivira bakinjira muri Uvira bakaza gutera muri Plaine, byarabananiye. Nibyo rero bashatse kugerageza intambara yabaye hari asini intambara habayeho kuba badivasinga abandi babarangije batangira kubashiringa bakoresha amabombe n'imbunda zirasa kure. Ariko amakuru dufite ubu ngubu nuko agashimira ndayishimiye ngo ko yagaruye amahoro iwacu. Twaba dufite amakuru ko baje no gusanga ibindi bitero, ariko ndayishimiye namwe abarundi abo bantu barabashuka muramara abana banyu mwamarira ubusa. Niba ari abagabo abenshi banakanagira mu gisirikare nimubambikira imbunda aho ngaho bambukane nabo kari wo tareka tubaramutse kandi tubaye ikaze makuru yacu, turabakunda kandi ako turabizi ko mudukunda, murakaza neza rero. Ibiganiro byacu ni Mugisha Joshua ko bisanzwe, ikinyamakuru ni Sobeko TV. Tubasaba nanone gukandaho iyo ni subscribe ndetse no gukomentinga no gusharinga ngo mukomeze mutuzamure. Rero ni karibu cyane mu biganiro byacu, turabakunda cyane. Mu gitondo hari inkuru twakoze wenda mugenzi wanje twabashe kubana ko impamvu z'umwanya tubabwira ko Runingo cyangwa se Kabunambo habayeho ibitero zatumye abaturage benshi bahunga bava muri muhana cyangwa se muri mujyi berekeza mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo bwana Dr ariho tuza guhera kugira ngo dukomeze n'ahandi hirya no hino. Mu by'ukuri ubushize ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro bakoze amastoke ndetse no kwitegura kurwana kuba bakora igitero kuri Plaine de Ruzizi, twarababwiye ingabo za revolution zibasha kubaca muri humye zirasarya muri bya birindiro birimo za mbunda ubona ingarishize, babasha kuhabatsinda ndetse abarindaga izo mbona ndetse babasha no gutwara ibikoresho byinshi. Noneho rero umwanzi abonye bimeze gutyo ashaka ukuntu ashobora kuba yatera noneho ku mugaragaro bidasaba wenda kuko yitegura cyane kuko adahabwa umwanya wo kwitegura. Ubu ngo M23 twirwaneho muri Plaine bakoresheje ubuhanga bw'abanyamakuru, bakoresheje ubuhanga na strategy stable kubazi Plaine de Ruzizi. Ni ukuvuga ngo kuva Kamanyura umuhanda wose ukaza ukagera hafi za Sange, aho hose hari ingabo za revolution. Nanone kandi uko Rusizi imanuka, urabona ko Rusizi imanuka kuva mu Bugarama ayo Kamanyura bari baramenyereye kuko barasa muri Uvira abandi bakambuka haraza Rusizi, niko byagenze ubushize noneho bakarasa baturutse hose. Izo ni ingabo z'u Burundi. None ubu rero iriya miryango irakize, bafite gusa umuryango wo guca muri Kamanyu wo muri Kavivira bakinjira muri Uvira bakaza gutera muri Plaine, byarabananiye. Nibyo rero bashatse kugerageza intambara yabaye hari asini intambara habayeho kuba badivasinga abandi babarangije batangira kubashiringa bakoresha amabombe n'imbunda zirasa kure. Ariko amakuru dufite ubu ngubu nuko Kabunambo ndetse na Runingo FARDC n'abambari bayo batangiye guhunga baje muri Uvira. Ingabo ziri ku marembo neza ya Uvira cyangwa se ku marembo ya Uvira habwirizi buhari. Uvira tuvuga ni centre kuko n'ahandi hari muri Uvira, naho ni muri Uvira turavuga ville ya Uvira, site ya Uvira. Ubwo rero nuvuga ngo Uvira ku marembo hari ingabo za revolution cyangwa se ingabo za coalition zari ziharinze zahunze, aho bapfushirije mayimayi nyinshi cyane. Bagaragaza ko niboga ngo bene hariya bishira imbere kuko ngo barwana bagira bati bwaharasiwe bwana munyamakuru. Habonye utuvideo bavuga ati runaka twabonye n'umubiri, runaka twabonye umubiri, runaka dore dusigaranye ukuguru, runaka ubu tuvugana Uvira general yuzuye inkomere. Rero muri Plaine dutegereje mu gitondo wenda niba avance ya AFC ishobora kuba yacomoka ikinjira amarembo ya Uvira cyangwa se ikaba yafata ruriya mujyi cyane kuko uwaduhi yacitse intege impande zose. Ubushe twarababwiye ati ndetse nigeze no kumva bwana umuvugizi wa politike wa M23 waboni Dr Oscar Barinda yego avuga ati mwebwe muhumure twebwe twikuye muri Uvira ko itegeko ry'amahoro rya mediation, ariko ntabwo bafite Uvira. Ati ninde wakubesha kuko ufite Uvira, wakubesha ute ko ufite Uvira imisozi yose irimo ingabo zacu.
izo ni revolution. plene yose irimo ingabo iyo Uvira bavuga ni iyi iriya site siyo Uvira mu buryo bw'intambara. Uvira mu buryo bw'intambara n'iriya misozi. Rero muri plane ubu ngubu ni ukuvuga ngo uri sorti ya Uvira neza, sorti ya Uvira ubu tuvuga aduyi cyangwa se ingabo za coalition zahunze. Dutegereje niba ingabo za AFC zikomeza kugenda zisubiza turiya duce twavuyemo ingabo za FARDC zihunga. Kimwe nuko aya masaha tuvugana zaba zamaze kuhagera. Aho ni ku marembo ya Uvira cyangwa ku muryango winjira muri site ya Uvira. Yego, niba yandirimba igiye kuzogaruka kandi Uvira tombe ariko mbo indirimbo sinangombwa cyane. Icyingenzi nuko bagaruka muri Uvira. Icyingenzi ni amahoro kaboneka muri Uvira. Yewe ngaye nguko rero kuva mu gitondo cya kare niho habayeho ibyo bitero bya leta ya Kinshasa igaba ku baturage cyangwa se igaba n'ubundi ku birindiro bya AFC. AFC nayo kubera ko ibiri tayari isaha ku yindi ibasha kwirwanya. Intambara yasobanutse. Intambara yasobanutse mu by'ukuri ya jenoside iba gukorerwa abatutsi ndetse n'abandi bose badashaka iyi ideology yo gukura umututsi mu karere no kumwica no kumutsemba. Tukaba dufite rero bamwanga mwabo cyangwa bamwica mwabo babonye Bujumbura hariya. Ni amateka agenda yigaruka. Ibyo ni ibintu byabayeho mu Rwanda ndetse na kiriya gihe cya Francis wacu byabayeho. Habaye abagamanya n'ubwo batari benshi balashe bamwe bajanye n'ingabo za Mbuto zihunga n'ubu tibaragaruka mu nshiri. Ibyo tuvuga n'inda no muri commentaire abantu baratubwira ati runaka aragenda yagarutse. Ibyo byakabaye isomo kuri iriya groupe babonye iri hariya i Bujumbura. Ko abantu bibarirwa bo nta uva mu bwoko wasinde ntibishoboka. Nabonye Amanyota, nabonye Gakunzi, nabonye Rutikanga umwe wa kera fondateur wa ideology ya genocide. Nabonye iwe ndagana tunahuye yonisha naramubonye namutinye. Witwa ari wa president wabo ngo ni Charles Mbashaka. Vuga iryo ngiryo si Shaka ni Charles wenda yanditse uko risobanura nawe Shaka ntashaka gafite. Ishaka bamwiseri yazira bwa ngo Ishaka ubwoko bwabo ndetse n'umuryango wabo. None ubu nta urimo. Bajye bavuga ngo izina niwo muntu. Rero ubu tuvugana bwana munyamakuru biriya wabonye hariya hari amafoto wabonye niyo make. Cyangwa ni bimwe mu byabaye hariya ariko indani mu nama sikuriya burari bimeze. Wabonye ifoto y'abanyamurenge bakagara. Ariko kuraga ngo ya nama yari y'abanyamurenge gusa ni Charenteze iryo ryashaka n'uzari. Okay, nteze ntacyo tumutezemo. Ariko mu byukuri agarutse byagenda neza. Twavuga ko hari abalashe bazimye kugeza ubu ngubu tutarabo. Uti nyuma ya kamera cyangwa se nyuma y'amafoto twabonye cyangwa turi kubona hariho biravugwa ko iriya nama yari inama rukokoma yari irimo abantu bavuye hanze diaspora rwandaise bariya bagwanye ubutegetsi bw'u Rwanda bone bapiga 5 n'abandi. Wenda nabo bene bo babonye amafoto yabo. Aho umwana w'umunyamurenge atinyuka akavuga ngo Kagame n'umwanzi. Ubusore w'umunyamurenge kandi kuriya igitangaje bariya bose yarabasha kuba bafite n'amaranga mu Rwanda. Atinyuka benshi n'amakoti bayambara hano mu Rwanda. Akavuga ngo umwanzi Kagame. Agashimira ndayishimiye ngo ko yagaruye amahoro iwacu. Twaba dufite amakuru ko baje no gusaba ngo ibindi bitero. Ariko ndayishimiye namwe abarundi. Abo bantu barabashuka muramara abana banyu mwamarira ubusa. Niba ari abagabo abenshi banakanagira mu gisirikare. Ni mubambikira imbunda aho ngaho bambukane nabo. Na amademobe. Samademobe yose ni rutazi imbunda hari. Bose na amademobe na deserteur. Kibabaye demobiliza benshi. Aba deserteur. Bwana ndayishimiye abantu na amademobe na deserteur bafata bambika imbunda bambukane n'abana banyu b'abarundi. Barega gushuka mu barisha barundi. Mniga ntamba kutatambona. Hari amakuru mniga ntamba urushaho. Fasha. Ni
Akagara kazozura mu Gatamba. Bamushize muri ideology yabo aragenda arayimira abaduvi. None ntibanamukurikirana aho dufite amakuru kuko yabuze. Abari bashakira mu Gatamba ngo kuri Koboyi. Bageze Bujumbura hamagaranya mu Gatamba baramubura. Bamushakira kuri Koboyi. Koboyi ati nta makuru. Ntazangira ngo muri kumwe aho ngaho. Bati ikitugenza no gushimira president w'u Burundi ku mahoro yahaye abanyamurenge kugeza ubu nyine. Ati amahoro dufite turayakesha u Burundi, ati intambara dufite cyangwa se twagwanye cyangwa ibitero twagabweho za leta y'u Rwanda. Na leta y'u Rwanda irimo gukora genocide. Ndetse ngo akoresha izina ngo Kagame ngo akoresha ngo izina ngo ry'abanyamurenge, ngo ry'abatutsi. Kugira ngo bagere wenda kubyo bita ngo ni imigambi tutazi. Turabanyamurenge turabatutsi 100%. Abatutsi ubona mu Rwanda mu Burundi bari mu bihugu byabo ariko abantu tuvukana 100%. Rero ko mu bihugu bitandukanye ntiyabisigura kuko ubu bani ngomba gushira. Kuba leta y'u Burundi yatera ibitero haya iwacu minene. Ntibivuze ngo turimo kurwana n'abarundi. Ko turaterwa na leta y'u Burundi. Abarundi turavukana bose. Abanyarwanda turavukana bose. Icyo tutavuka naco ni icyo tutavukana ni iriya leta mbi ya systeme iriya leta mbi. Aba bacu rero ntibabizi. Bari mu kiga ariko nanone mfite amakuru kagira inkuru aho barebaga bose babona hariya bavuye muri Amerika ngo bafasha amazu y'amadeni y'amazu bazafata muri Amerika nzamuzumva gutyo no muri bo ngo akaba barafite amazu bafata amazu ahasa nahenze izu ibihumbi 700 $800 $600 $700 cyane ko n'utuzungu bara muri Amerika tudahamye kambere bikaba bivugwa kuko bari abantu bona hari abananiwe kwishura amazu bafashe barimo gushaka ukuntu nabo baje gufata amafaranga y'amaraso y'abanyamurenge harabira ngo baje kwishura umunsi wa tuzovuga imitungo Kongo amaze gusabura ya Kongo nawe yayibitse ngaye nguko noneho rero nuko akagara kageze Buvira gacunzwe tigashobora gutembera mu muhanda gutese bagenda barizwe razanga batayo y'u Burundi yari baheze batayo yose baherekeza bavega muri presidence Ndayishimiye abaheza batayo baherekeza ni Buvira baje kwifotoza ariko mbonye ifoto none abanyamafoto bari kumwe ariko bongera kwifoto y'amanyota muzukura mu paro yako yamayona magutya nawe iriya foto n'ikisi n'ijuru ntibihuje sivuze mwe muri muri cyangwa ndi mugufi jewe nzi kuko Ndayishimiye atigeze abifura uyu ubona hariya naho manyota abaye kuri ariko yarigeze kwimfura hageze umuryango ariko baravuze ngo hari baratabera imbwa warabona imbwa y'cyatsi kibisi ngaye reka tureke gutinda kuri abo rero nuko bimeze rero ariko ku makuru y'igitero cabyukiyeho uyu munsi nanone gituma AFC kwa ishobora kuba nanone kandi naya namakuru abantu se ntitwobatangaza ko Buvira ari bientôt ayi bientôt ko nubare kakira tari ndijambo twakoresha mu France tout de suite bientôt irasa nkaho biri kure landeme cyangwa se plutôt Buvira iriyo abantu batangira bataha hari umunyamakuru umwe nabonye yandika aravuga ngo umuzo kuri ngo abantu bagize iminsi bambaza ngo igihe Buvira izasubira mu maboko ya AFC simbimenye ariko bunyi no ushaka yo mbaza no musubiza numvikane ko buje ukura abantu bakeneye amahoro abantu bakeneye inyota y'amahoro inyota y'amahoro inyota y'ubumwe bw'abakongomani inyota yo gutaha bwana munyamakuru uku wewe iwanyu kwivuka harashara abantu wewe wenda barahari ariko nyine kwa kundi jebaho navukiye imusika uzumva imusika hirurenge hirya epfo ya zakivu kandi buriya ni bari kintu kiza kibabaza umuntu nagaza mpagara nsuye inka twakuye natwe nkamba ntagara nsuye inka kari kibuko dusoza ugundi rwagenda duca zijya mbuto zo mu mashamba n'ibiki ibintu nahagera mu minembwe nta mbuto zibayo zacimeza natire nkumva marira araje abanyamusika barabizi kamara musinda mukije witwa Maradona sana cyangwa se rumuriza isara bimugereho nabandi bana bose twarira ko tubagara tukarira tuja handi nawo bunyine ndawakanaga tuja handi aho ni masha
naho nyine hari bakeya ariko uzi kuvuga ngo usubiyaho ubu nyabanyamurenge 90 cyangwa 80% n'abantu badashobora kugira ahantu bavukiye rwose kandi bya bintu ni bibi ahantu wavukiye ahantu haryamye korudo yawe utahakandagira agataka kawe kambere aho kasigaye buriya ni igice cy'umubiri wawe kiba kikuvuyeho kigasubira mu butaka aho twavuye ahantu kiri ukaba utabasha kuhakandagira atari impamvu zo kutabishaka cyangwa se z'umwanya ari impamvu z'uko bidashoboka Munyamurenge kubera ko himiriwe Munyamurenge 80% ntibagera ahantu bavukiye nyemerera nanone nkuko waruvuze za musikana za kivumaho twinjira n'umundi muri axe ya Minembwe turebe muri Minembwe habzutse gutehiriwe gutogeza amasaha ntiya masasu abuzuka avuga muri ese Minembwe ubwo za Karinge n'ahandi ariko adakabije biziba niho havuzwe igitero mu gitondo cya kare ca 10:00 cyane ko biziba hari arasuye abantu bwana munyamakuru abantu bari amaze gusubirayo adoyu yashakaga kugira ngo abatera batunga yica abantu anyage ariko ingabo zibara ziri maso izo ingabo za revolution izo ingabo za MRDP twirwaneho ndetse na M23 zibabona kesho zirabakubita twabonye udufoto aho bagiye basigana intumbi babibonye Minembwe rero namahoro nubwo mva ngo intambara yabaye umwanzi nyine ko arabona ko isi yamushizeho nimberuka access zose kwa rakubitwa access zose kwa rakubita katubwira abagabo barashaka ko zoshoboka kuko ubu nyine umwana umunyamurenge cyangwa se umwana w'imasisi wimiriwe gutaha abo niwe wimiriwe gutaha nubwo nabandi bakongomani badafite amahoro hari n'abakongomani badashobora kugera iwabo abakomani mvuga n'abato ariko bakaba batinye iki umutekano rusange w'igihugu hakaba n'undi udashobora gutaha kuko we nitegeko kuko yicwa gusa akibona no mututsi ni masisi ni murenge ubu ngubu rero bakumbe babika amafaranga batangira ubaka iwabo imihanda irarenga za Minembwe za masisi imihanda irajayo hanyuma habapagase bubaka iwabo ejo bundi abana bazatahe bava muri Amerika n'ahandi nta jambo nzambona ubushize hari ukuntu waduhanuriye nsigaye panura uwo nta kuntu usanga uhanureho buke nahanuye kampanure uvuge ngo amahoro arabonetse kampanura amahoro arabonetse ngiye mpanuriye abantu bari Amerika mu Burayi n'ahandi za Australia ko barya basevinga amafaranga yo gutangira kubaka nuko ubwo bantu baratambutse za blokisi abantu bamaze kwinjiramo ibyo byo byarangiye izuba ry'amahoro rigeze ku Kirungwa neza gutya ukirungwa ubu harangiza kuvira gutya akazuba kamahoro kageze Kirungwa wabonye aka video mu kanya twakarebaga ndetse hari n'ama message twakiriye y'abavandimwe ubu nyine rezo yabonetse umuntu uzi ko afite umuvandimwe hariya muri axe uri kuruga naho yabaye ku rugamba barimo kuvuga amakuru nuvuga ngo ubu ngubu hamwe mitamba twababwiye ko ejo mitamba yari maze kubamo position zibiri twirwaneho ruguru igice ca leta hepfo aha bateye muramvya bari bazengurutse bashaka kugira ngo barase baturutse inyuma ariko n'ubundi biza kurangira babirukanye n'abarya bari hahandi bahita badi basinga barasa zijya leta barebanaga ubu tuvugana mitamba yose mitamba yose no kwa munyamaro gasuzuguro ubwo ni hari hose za mitamba yose ya misozi yose myiza uwo mwanzi yayivuyemo yamanutse ico yahataye ni intumbi ni birato ni imbunda ayo na makuru y'uyu mugoroba kandi amakuru meza nubwo bakongomani babaje ko barimo gupfa ko barazira nabo godakora discernment niba ve hari ahantu gisegete ntazamare uzi ko uyu mugabo ari wo wicishije abakongomani benshi mu mateka ya Kongo kuva yabaho uyu mugabo uravuga gisegete uwo ni gisegete ashaka ngo ni Tshisekedi ni gisegete uyu mugabo ngaye ngoko rero amakuru ari kuvugwa aka kanya cyangwa se amakuru y'umugoroba ubwo twari dufatikanyije haba axe ya Minembwe ndetse na axe ya Mitamba muri territoire ya Plateau territoire ya Plateau yose nuko zifashe nyemerera n'ubundi tunyarukire kwihasha rya Kivu ariyo Kivu y'amajaruguru cyane muri territoire ya Masisi naho hakomeje kuvugwa uduce twinshi dukomeje kwigarurirwa n'ingabo za AFC M23 MLDP
ubwo ndavuga agace kitwa Maremo, agace kitwa Kalembe, agace kitwa Mpeti, utwo duce twose turi muri Masisi muri Nord Kivu. Mu gace ka ngo ni Pinga zone. Ahantu bwana munyamakuru kuva u Rwanda rubonye ishano jenoside yakorewe Abatutsi karangira, abayikoze barabona ko batabanyika mu bihugu byinshi bya Afurika. Aha hantu rero no mwizingiro ry'interahamwe, ahari mu mihana ya FDLR yayindi twita nkora ama headquarters ya FDLR rakomeye. Ariko dushimye Imana ko ubu ngubu babaye deloge, bahaye ishyamba, wenda niba zaje za Zambia n'ahandi bazabaja na Malawi n'ahandi. Ariko tuvugana Masisi irimo genda ifata umuco n'agakiza kugeza ihumetse yose. Nuvuga ngo turiya duce tubara ngo we ku mubiri ahantu hatagera oxygen hababuze. Nuvuga ngo oxygen itagera automatiquement atangisho bitari close hakaba arimo kubura. Nuvuga ngo ubu rero hari ahantu hose hari hamaze kuba necrose bitiwe n'ibihari n'abagome n'abishanyi. AFC irimo kuhagera, abaturage basobaga humeka amahoro akaboneka, ubuzima bugatangira. Ubu tuvugana rero zone ya Pinga hafi yose dasa totalite iri mu maboko ya AFC. Ni naho habaga ibitero byinshi cyane cyane byibasiraga Bungeri, cyane cyane ubwo koga Batutsi basanga mu Tutsaraga inka bagatemagura nta bindi n'ibindi. Nibo babandi babona barasaga inka. Ni babandi tubonye inka zarashwe ubusizindi bagatema ibitsi. Naho ibitero byava rero. Nuko bimeze rero muri Masisi. Nanone kandi hari inkuru nziza iri muri Goma. Yego, reka ari nayo dusorezaho mu mujyi wa Goma, aho habaye inama yahuje AFC M23 ndavuga ubuyobozi ndetse n'ubuyobozi bwa ONU. Inama jewe nabibaze iriya nama mbona abonye n'akanyamuneza mu bacu, nabonye kuko ari ukureba umuntu gusa, expression faciale uko umubona mu maso ndetse na geste ukavuga ati uyu muntu arishimye. Nabonye abayobozi bacu bishimye wa sizi nayo ko babibonye rwose. Bari bafite chaleur y'ibyishimo ukayibona rwose koko. Bo delegation za ya ONU rero cyangwa se abadelege ba ONU, inama yabereye hara muri capitale ya Kivu zombi. Noneho hari ahantu habayeho exchange hagati y'ubuyobozi bwa AFC n'abadelege ba ONU. Nanone kandi hari ibyo babonye buriya. Bo bavuze ko bazanywe no kuba batangira humanisme cyangwa se bashira batangiza mechanism za humanitarian services, uburyo bwo gufasha abantu bari vulnerable. Urabona ko kuva intambara zitangiye za Kongo ndetse nazo zindi zo mu bindi bihugu, hari inkunga nyinshi abakongomani bagiye bakatirwa cyane muri Goma na Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ariko kandi twibutsa abantu ko nanone na yabije ya leta ya Kongo yakaswe hari se. Ni ukuvuga ngo ari imishinga myinshi yari yabaye retire, aho hari leta ya Kongo nayo ta bije ya Nord Kivu na Sud Kivu igeze itanga. Kadushimira niko yatekereje kuko hari abari abantu bari ari abantu bakeneye kubaho, bakeneye byankenderwa kugira ngo abantu babeho. Niyo mpamvu rero zira service za humanité zigiye gutangira hariya. Ubwo rero ico bigagaho no buryo ni mechanism yo kubishyira mu ngiro, buryo bwo gitaba baborora ibikorwa bagatangira. Yego, nuko byari bimeze muri mujyi wa Goma, ndetse bagiye bavuga ko bagaruka n'ubundi kuri cya gitero cyagabwe hari mu mujyi wa Goma gitana. Ndabonaga nayo mpamvu baje. Ndabona nayo mpamvu baje. Aho bavuze ko basabye AFC M23 kuza ko bagiye gukora enquête iri independent ubwirinzi. Hatanga ubwirinzi. Tibabishoboye se cyane. Ariko rero rose bamaze kumenya amafuti ya leta, niyo mpamvu baje. Nabo rero no wamushugiga uhora utujomba wabaye nk'ubajomba ubukeya gusa waba kwaruje mugana abanyakenya. Rero niko bimeze rero, reka twitege iconi. Ariko ukuntu nababarebaga bari abantu nubwo bagira byinshi, ariko uburyo babarebagamo wabonaga banyuzwe n'ibyo basaze hariya rwose. Mu byukuri n'uburyo bakiriwe birabagaragara ibintu biri officiel kandi n'ibintu biri très professionnel, ku buryo n'ubireba uvuga ati inama izagira umusaruro. Abana zazindi tubone Kinshasa birangira barimo kurwana nabo nyine ubwabo bapfuye amaperdième n'ibindi. Rero hari abayobozi bwana munyamakuru
yego barya bose bitwa ko ari abayobozi beza muri leta ya Congo nibo baje muri AFC. Hari n'andi makuru meza dufite tutapfa kuvuga aho hari abayobozi bamwe bashobora kuba bageze bacitse cyane cyane muri abo bwoko bw'abatutsi. Hari amakuru dufite ko hari amaze kugera muri Amerika ariko mu nzira z'Imana nka kumwe honorable Nyangabo yabivuze ati urugendo rwaje rwabaye nk'urw'abana b'Isiraheli. Uwo nawe azatubwira amakuru. Reka turinde ahuruka imusozi. Reka turinde ahuruka imusozi kandi rero personnellement inkuru yashimishije ko nahoraga nibaza uburyo uwo muntu azava hariya hantu muri Kinshasa. Urakoze cyane bwana Dr ku makuru utugejejeho cyangwa se dufatikanye kugezaho abadukurikiye. Nanone reka tugushimire tunashimira n'abakunzi b'Urunga TV ndetse n'abakunzi ba Insobeko TV babashije kubana natwe muri kiganiro, kandi tunashimira by'umwihariko abakoze subscribe kuri izi channel zombi. Muzo kuri mukomeze muzisure kandi mudushigikira muri byose, cyane cyane ko n'abarwanashaka tuba tubasiga inyuma rwose. abarwanashaka turabashimiye cyane. Izina ryiza cyane iyo wiswe umurwanashaka undi akitwa Kagara haba hari itandukaniro.